Ndabasuje kandi mbaye ikaze muri aya makuru agezweho mwese. Mbaye ikaze muri uyu mwanya nitwa Ajabo Marashe, mbaye ikaze megano nyari kuricano muri uyu mwanya. Reka tuganire ku makuru agezweho hanga muri Middle East akomeje kuba intambara ihuza Amerika, Iran ndetse na Israel kuri uyu munsi. Tugeze ku munsi wayo wa 61 intambara ikomeje kuba yavugisha abatari bake gusa, ariko tugiye kureba uruzinduko rwahuje umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu ndetse yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaganiriye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Donald Trump. Bagiranye byinshi cyane, ariko hari byinshi bitavuzwe bijyanye n'ubufatanye mu gisirikare, politike, ubutasi n'ibindi bigiye gufasha intambara gukomeza kwaguka cyangwa se kutarangira bya vuba cyane, kuko bino bihugu byose bisanzwe bifitanye amasano hagati yabyo ari Amerika ndetse n'Ubwongereza buryo bahanahana abasirikare n'uburyo basanzwe bafatanya ku rugamba kugira ngo igihugu kimwe kibashe kuba cyatsinda kigenzi cyacyo. Tugiye kureba ibyinshi bitavuzwe ku mugaragaro, kuko ibyo batangaje mu by'ukuri bavuze ko ari ukwagura umubano wa hagati y'ibihugu byombi ndetse no kugira ngo bikomeze kuba neza gusa. Ariko ibindi bitavuzwe nuko Ubwongereza bwamaze kwemera yuko bugiye gufatanya na Amerika mu buryo bumwe cyangwa se ubundi guhangana igihugu cya Iran, ndetse bashimangira yuko Iran itagomba kuba yagira intwaro cyangwa se ingufu za nucleaire nk'uko babyemenejweho, ndetse bazakora ngo ibishoboka byose kugira ngo Iran ntizegere n'umunsi umwe igira intwaro ndetse n'ingufu za nucleaire ndetse n'intwaro kirimbuzi nk'uko babyumvikanye bano bombi. Gusa ariko kandi hasanzwe hari amasezerano ndetse n'ubwumvikane hagati ya Amerika ndetse n'Ubwongereza yuko Ubwongereza bufatanya na Amerika mu guhanahana abasirikare, dore ko hari igihe cyabaye mu minsi itambutse Ubwongereza muri kuno kwezi gushize gusa bukemera yuko Amerika ikoresha ibirindiro by'Abongereza mu gihe cyo kugaba ibitero kuri Iran, ndetse kandi Ubwongereza bwahaye ubwirinzi bw'ikirere Amerika kugira ngo ibashe kurasa kuri Iran, ndetse kandi hari byinshi cyane byafashije Amerika kurasa kuri Iran bigize umure n'Ubwongereza, ariko Ubwongereza ntibubyemere ku mugaragaro, kuko raporo nyinshi zigaragaza yuko hari ubufatanye buziguye buri hagati y'Ubwongereza ndetse n'igihugu cya Amerika mu guhangana n'igihugu cya Iran. Ari mpamvu habaye uruzinduko rukomeye cyane rwahuje umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu waganira byinshi cyane Donald Trump. Ariko kubijya n'intambara abenshi babyise ko uruzinduko rw'amahoro, ariko ibyinshi bitavuzwe muri raporo tubagara ko mu kiganiro cya none nuko hari byinshi byavuzwe yuko hari ibijyanye no kongera urugamba muri rusange. Uyu munsi rero hari ikinyamakuru cyitwa military.com cyavuze uburyo ki uyu mwami wa gatatu yagiranye uruzinduko rwihariye muri Amerika, ndetse na byinshi yaganiriye na mugenzi we Donald Trump, aho bagiranye ibijyanye no kubagiye gufatanya by'umwihariko kurusha uko mbere byari bimeze, ndetse kandi bakarushaho kubuza Iran gukoresha ingufu za nucleaire, kuko uko bisanzwe bihagaze na mbere yose hari amasezerano ariko hagati y'Ubwongereza ndetse na Amerika kugeza aka kanya harimo ajyanye n'ubutasi. Amerika ku busanzwe n'Ubwongereza basanzwe bafatanya amasezerano hagati yabo yo guhanahana ubutasi ndetse no kubusangira. Ni ukuvuga ngo hagati y'ibihugu byombi igihugu kikaba cyasingira amakuru n'ikindi y'ubutasi yabonetse kugira ngo yifashishwe ku rugamba. Iyo rero ni ikintu bamaze kuganira kugira ngo bizafasha Amerika gutsinda intambara iko muri Iran hanganyemo na Iran, ndetse buno butasi bw'Abongereza bukaba bwazafatanya n'ubw'Abanyamerika ndetse n'ubw'Abanyayisraeli gukomeza kureba niba koko Iran idakoresha ingufu za nucleaire cyangwa se intwaro za kirimbuzi nk'uko biri kugaragara. Ikindi bagiye gufatanya hari ibijyanye n'ubwirinzi bw'ikirere cyangwa se air defense cooperation. Mu by'ukuri hari amasezerano hagati y'Ubwongereza ndetse na Amerika yuko bagiye kugirana ubwumvikane ndetse undi bufatanye butare busanzwe mbere yaho, yuko Ubwongereza bugiye kujya bufasha Amerika mu buryo bw'ubwirinzi bw'ikirere, kuko Amerika yashoye amafaranga menshi cyane arenga miliyaridi y'amadolari muri iyi ntambara ya Iran, ndetse itakazamo igihombo gikomeye cyane, ndetse hari ibintu byinshi yagiye ihomberamo Abanyamerika, kuko ibintu by'igihombo yagize byatumye Ubwongereza buza kubafasha kurya banemeye kubaha ubwirinzi bw'ikirere kugira ngo mu gihe cyose Iran yabagaho ibitero ntibazatsindwe muri uru rugamba nk'uko byatangajwe n'ibihugu bitandukanye. Hari kandi amakuru agaragaza yuko Ubwongereza bugiye kuzajya buhereza Abanyamerika misile zitandukanye zo kwifashisha mu kurwana muri Iran, kubera ko nk'uko bigaragara Amerika yakoresheje misile nyinshi cyane aho yashaka guhangana n'igihugu cya Iran, cyane cyane igamije kuba yahanura drone z'Abanya-Iran, kubera ko Iran ifite drone nyinshi cyane mu kirere mu minsi yari itambutse yari zifitemo. Hanyuma izo drone zayo zifite ubwenge ndetse zifitanye ubuhanga bukomeye cyane mu gihe zabaga zikurasa kuri Amerika. Noneho Amerika yakoreshaga misile nyinshi cyane zirahatikira, ndetse kandi byagaragaye yuko muri raporo zitandukanye yuko Abanyamerika bakoresheje
intwaro nyinshi cyane ndetse misile zigeze kubashirana minsi itambutse. Icyo gihe Trump yasabye Kongere ya Amerika yuko bakongera bije ishorwa mu gisirikare ndetse n'umutekano kugira ngo bakomeze kuba bakora misile zitandukanye zo kwifashishwa ku rugamba. Ibi rero byatumye Ubwongereza bwemera yuko bwatanga misile zo kwifashisha kuri uru rugamba kugira ngo be kugira ikibazo gitandukanye. Ikindi nuko kuba Amerika ikunze gutanga intwaro muri Ukraine mu ntambara hanganye mu gihugu cy'Uburusiya ndetse kandi bagatanga inkunga y'ibikoresho bya gisirikare mu gihugu cya Isirayeli, byatumye izo bakoresha muri Iran ziba nkeya ndetse zisa naho zibashiranye. Niyo mpamvu Ubwongereza bwemeye ko bwafatanya n'Abanyamerika kugira ngo umubano hagati y'ibihugu byombi ube wagenda neza kandi urushaho kuba waba mwiza kurusha mbere. Ko mu isi ishize ubwo Abongereza bangaga yuko bafatanya byagaragaye ko ari uruntu hagati y'ibihugu byombi, ndetse Trump yongera kwijundika Abongereza avuga yuko bamaze kubona inshuti mbi ndetse n'inzi. Icyo gihe Abanyamerika bavuze bati dukwiye gutandukanya umwanzi mwiza ndetse no mubi, cyane cyane umuntu wese utadufashije kurwanya Abanyerani tukwiye twamenya ndetse akajya ku ruhande kugira ngo atazabangamira inyungu zacu ndetse tukamenya yuko ari umwanzi nk'abandi bose. Niyo mpamvu rero Abanyamerika bagiye gufatanya byimaziyo mu buryo butaziguye ariko cyangwa se buziguye n'Abongereza kugira ngo izi misile n'ubundi buryo bufatanye bugaragara bukomeze kugenda neza nk'uko bigaragara. Ikindi bagiye guhanahana nibijyanye no kubungabunga neza ibikoresho bisanzwe biri ku rugamba kugira ngo bikoreshwe neza. Abongereza n'Abanyamerika ku busanzwe ari amasezerano hagati yabo yuko ibikoresho biri ku rugamba bibungabunga neza ndetse bikabyara umusaruro kugira ngo bitaza kwangizwa mu buryo bugiye butandukanye. Gusa muri raporo zitandukanye zigaragaza yuko amasezerano yasinye hagati y'ibihugu byombi mu minsi yatambutse uyu munsi agiye kongera akubura imizi, kuko umubano w'ibihugu byombi uko arakomeje gucumbagira byatije umurindi ibihugu byombi ndetse bigaragara yuko hari ibitaragenze neza. Niyo mpamvu umwami w'Ubwongereza muri Amerika mu buryo batatangaje ariko baganira hagati ye na Donald Trump bumvikanye yuko mu nyuma yuko Ubwongereza buzaha Abanyamerika ibirindiro by'Abongereza bikifashishwa n'Abanyamerika bari kurasa kuri Iran, hazakurikiraho no kuba habungabungwa ibikoresho cyangwa se bigacungwa neza, haba uburyo bwo kwifata neza ndetse no kugira ngo bikoresha akazi kabyo byagenewe bidasesaguye cyangwa se bikarasa ku ntego neza kugira ngo bigende neza mu buryo bwihariye. Hari kandi amahugurwa agaragara ko azatangwa mu buryo bwa gisirikare. Ikindi hakaba azakoreshwa uburyo bundi bwihariye bw'imirwanire, amasomo azatangwa n'Abongereza ku ngabo ziri kuri uru rugamba muri Irani nkuko bigaragara, ndetse bashimangira yuko bano bombi bazakomeza gufatanya mu buryo butandukanye kugira ngo Irani ntizigeragera kuba yakoresha ingufu za nuclear cyangwa se n'intwaro za kirimbuzi nkuko babyumvikanye bano ku bihugu byombi nkuko bigaragara. Bano kandi bumvikanye mu minsi itambutse hagaragaye ubufasha bw'Abongereza mu guha Amerika kugira ngo gomeze kurinda ikigobe cya Golf. Icyo gihe byagaragaye yuko hari uburyo bumwe cyangwa se ubundi hagaragaye ubufasha hagati y'Abongereza ndetse n'Abanyamerika byatumye Amerika irushaho kwitwara neza muri karere kugira ngo kadasuzugurika cyane nkuko byagaragaye. Hari kandi byo guhagarika misile ziraswa n'Abanya-Irani. Ibi ngibi byagaragaye mu minsi ishize ubwo intambara yatangiraga hagati ya Irani ndetse n'Abanyamerika na Isirayeli. Hagaragaye uburyo bw'Abongereza ariko butavuzweho rumwe n'ibihugu byombi, ariko uburyo bw'Abongereza bwagaragaye buri gusama misile z'Abanya-Irani ziri kuraswa ku birindiro bitandukanye by'Abanyamerika. Rero bigaragaza neza yuko hari ubufatanye butaziguye hagati y'ibihugu byombi ndetse ko n'uyu munsi bigiye kongerwa bikaba byashyirwa mu bikorwa bikongera kuba byakoreshwa. Hari kandi kurinda abaturage ndetse n'inyungu z'Abongereza ndetse n'iz'Abanyamerika hagati y'ibihugu byombi nkuko amasano yabo yose abivuga nkuko basanzwe babikora. Mu by'ukuri hasanzwe hari amasano hagati y'Abongereza n'Abanyamerika yuko bagomba kurinda umutekano w'ibihugu byombi, Abanyamerika ndetse n'Abongereza, kubacungira umutekano, iterambere ryabo ndetse n'ibindi. Rero byitezwe yuko bagomba kongera ubufatanye hagati yabyo nkuko bigaragara. Muri rusange rero nkuko urugero twafata ahangaha tudatinze kugira ngo bibashe kumvikana neza, ikinyamakuru cyitwa Al Jazeera cyanditse yuko kwa tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu na 2026 cyanditse yuko Ubwongereza bwemeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha ibirindiro byabo kugira ngo Abongereza bafashe Amerika kurasa kuri Iran, ndetse icyo gihe Iran itsindwe byoroshye cyane. Al Jazeera yavuze yuko icyo gihe byari bangamiye cyane Abongereza ndetse kandi binagoye cyane kuko Abongereza
mu gihe batazi gufasha ngaha byari kugorana cyane kuko icyo gihe bigaragara ko Iran ifite ubutasi bukora neza cyane kandi bwakoranye icyo gihe na Mossad y'Abongereza kuko icyo gihe hari abatasi b'Abanya-Iran bagambaniye igihugu cyabo bavugana na Mossad y'Abanya-Iran biryohera Abongereza ndetse n'Abanyamerika gukorana hagati y'ibihugu byombi ndetse icyo gihe ibirindiro by'Abongereza bifashishwa n'igihugu cy'Amerika kugira ngo base kuri Iran nk'uko bigaragara mu buryo bugiye butandukanye. Hari kandi byinshi bakomeje kugena hagati y'ibihugu yombi nk'uko bigaragara ndetse n'ibyo bagiye kongera hagati y'impande zose nk'uko kandi bigaragara mu ntangiriro z'2026 Minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubwongereza Keir Starmer yagiranye ibiganiro n'Abongereza n'Abanyamerika ndetse haba ibiganiro by'uburyo cyabaho uburyo bwo kurinda Ubwongereza ndetse n'ibikorwa remezo byagutse byo gutangiza intambara kuri Iran baganira uburyo ki bakomeza kurwana ndetse uburyo ki Iran yakomeza gutsindwa kuri uru rugamba ariko kandi icy'ingenzi kandi intego nyamukuru ngo uko itaba yagera ku ngufu za nuclear cyangwa se intwaro za kirimbuzi nk'uko bigaragara. Byerekana hari kandi byinshi berekana yuko hari impungenge z'umutekano mpuzamahanga hagati y'uko Ubwongereza ndetse n'igitutu cya politike imbere mu gihugu rero bigatuma haba ubufatanye hagati y'Amerika ndetse n'Abongereza kugira ngo uwaba yagira ikibazo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mugenzi we abe yaza kumufasha muri uru rugamba kandi bigendeza nk'uko bigaragara. Hari byinshi byakomejwe hagati y'ibihugu byombi ariko icyitezwe cyakomeje kuvugaho nuko nanone haba uburyo bwo kongera gufungura Hormuz nk'uko bigaragara kuko mu minsi ishize umunyamabanga wihariye wa Amerika Marco Rubio ndetse akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'intumwa yihariye yavuze yuko nyuma yuko Abongereza banze kuza muri intambara ngo bagawe cyane ndetse Trump nawe yunze muri avuga yuko Abongereza badakwiye kwitwaza iki ngiki muri icyo gihe kandi Keir Starmer yavuze yuko intambara atari y'Abongereza ndetse avuga yuko badakwiye kwijendekamo bya burundu. Icyo gihe Trump yasabaga amahanga yuko yamufasha gufungura umuhora wa Hormuz. Icyo gihe rero bivuga yuko hari ibiganiro byakozwe ariko mu ibanga. Rero uyu munsi uruzinduko rw'umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu yagiranye na Donald Trump perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abongereza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibyavuzwe yuko bitagaragara neza yuko hashobora kuba haba ubufatanye bw'ibihugu byombi ko bakwisanga abari kugerana umubano ndetse na Hormuz kaba yafungurwa kuko kuri uyu munsi Trump yahakanye yuko atazigera yumvikana na Iran ku bijyanye n'uko Iran yakoresha ingufu za nuclear nyuma yuko Iran yarasabye yuko yahagarika gukomeza gufunga Hormuz hanyuma Amerika nayo igahita ifungura byihuse igahita irangiza intambara ko kanya ndetse Amerika nayo igahita inareka Iran ikajya yemererwa gukoresha ingufu za nuclear ndetse n'ubundi butare bwa uranium nk'uko byagaragaye ariko ku cyifuzo ndetse n'igisubizo cya Donald Trump yavuze yuko atamera gusinya amasezerano yuko Iran yakoresha ingufu za nuclear bigashimangirwa n'abatari bakiya yuko rero haba hari icyo yizeye Trump yuko yafashwa n'Abongereza gukomeza guhangana uru rugamba rutoroshye ndetse Hormuz ukaba yafungurwa ku neza cyangwa se ku nabi nk'uko bigo byinshi bibyandika ndetse nk'uko n'amahanga menshi akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma hari icyamakuru cyitwa The Guardian cyo cyandika yuko hari umubano wihariye cyane hagati ya Amerika ndetse n'Abongereza ku busanzwe kuva mu myaka myinshi itambutse ndetse ko hari byinshi nyuma y'uruzinduko rw'umwami w'Ubwongereza muri Amerika ndetse byinshi byavuzwe ahangaha. Hari kandi byinshi byavuzwe cyane kuri uru ruzinduko ariko bishimangira yuko byose bigamijwe ari uguhangana n'igihugu cya Iran ndetse kugira ngo igihugu nikizigera n'umunsi umwe gikoresha ingufu za nuclear ndetse nikizigera n'ishuro n'imwe kigera ku ngufu z'intwaro za kirimbuzi. Basanzwe kandi bafatanya ubufatanye bwa diplomasi hagati y'ibigo byombi guhanahana amakuru y'ingenzi akeneye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari kandi bafite uburyo bwo kwirinda gukoresha ingufu za nuclear ndetse kandi basanzwe hari byinshi bahuriyeho ari Amerika ndetse n'Abongereza nk'ibyitezwe yuko uyu munsi ariko bigiye kongera kuvugwa yuko aba impande zombi bakongera kwagura umubano uri hagati y'ibigo byombi ariko cyane cyane kugira ngo Iran itsindwe ndetse kandi Hormuz ifungurwe ndetse ku buryo buziguye cyangwa se butaziguye ubwami cyangwa se ubutegetsi bwa Iran ngo bugendera ku idini Islam. Trump adakunda kunyiga umunsi ku munsi avuga ko yanatsinze byanze bikunze abe yabutsinda. Rero byashimangiwe n'abatari bakiya yuko mu by'ukuri ikishe impamvu y'uruzinduko kibyishe nyuma ibyo batatubwiye mu itangazamakuru ku mugaragaro byishe nyuma yabona ubufatanye buri hagati y'amasano hagati y'ibigo byombi yasinywe minsi yatambutse ariko kandi n'ubungu akaba yaba agiye kongera gusinywa nk'uko bigaragara ndetse akaba agiye kongera gushyirwa mu bikorwa. Mu by'ukuri rero
ibyavuzwe muri rusange nuko bumvikanye ko ari ubufatanye bw'ibigo byombi ndetse no kwagura umubano hagati y'ibigo byombi wari umaze isi utifashe neza hagati y'Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umubano watesetse nyuma y'uko intambara ya Iran itangiye. Rero kuba umubano w'ibihugu byombi warangiritse aho intambara ya Iran itangiriye nabyo birimo igisubizo cyiza cy'uko ari ubufatanye bw'uko Amerika n'Abongereza bagiye kurushaho kugira ngo barwane intambara ya Iran bashyize hamwe cyangwa se barwanye nk'umuntu umwe, kuko icyabatandukanije ni ukudahuriza kuri iyi ntambara ndetse no kutavuga rumwe. Bivuze ngo icyabunga nuko bose bakongera bakavuga rumwe kuri iyi ntambara ndetse bakarwana nk'umuntu umwe bashyize hamwe, nibwo batsinda iyi ntambara ndetse bakagera ku ntego zabo nk'uko bigaragara. Ikindi kiri kugarukwaho mu by'ukuri kuba baratandukanijwe n'intambara niyo ngo yabahuza nk'uko inyandiko nyinshi zibigaragaza, harimo nk'inyandiko yitwa The Guardian yabivuzeho cyane, ivuga yuko tuguye kwitega igisubizo kitavuzwe kiri hagati y'ibihugu byombi ndetse n'abantu wihariye uri hagati ya Amerika ndetse n'Abongereza, ariko byinshi cyane ngo bitavuzwe ni ugufungura umunsi, ni ukubuza Iran gukoresha ingufu za nucleaire, ni uguhanahana amakuru y'ubutasi igisirikare, ariko kandi ngo binashoboka yuko twabona abasirikare b'Abongereza bajya mu ntambara ya Iran gufasha Amerika kurwana, tukabona misile z'Abongereza ziri kujya muri Iran kurasa kuri Iran, tukaba twabona kandi ibikoresho byinshi cyane byo ku rugamba bijya muri Iran kurwana, kuko nk'uko bigarukwa na raporo nyinshi zitandukanye zigaragaza yuko icyatandukanije ibihugu byombi kuba ari intambara n'icyo bahuza ngo ni intambara gusa. Nk'uko Abanyamerika bakunze kubivuga, bavuze yuko bamaze kubona umwanzi ndetse n'inshuti aho intambara yaziye, bakanamenya uko babana nawe n'icyo bakora kugira ngo bigende neza cyane. Iyi rero ngo ni impamvu ndetse akaba n'umwanya mwiza wo kwifashishwa kugira ngo bigende neza cyane. Hari ikinyamakuru cyitwa TP.org cyangwa se .org, ikinyamakuru cyavuze ku buryo ki ku busanzwe umwami w'Ubwongereza ndetse na Donald Trump basanzwe bafite umubano wihariye hagati y'ibihugu byombi ndetse utavugaho n'impande zose, ariko baganira byinshi cyane ariko batashyira hanze ku mugaragaro, ndetse bagashimangira yuko bakwisanga muri iyi ntambara. Mu minsi ishize ndakwibutsa yuko imbere y'inteko ishinga amategeko umwami minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yabajijwe ibijyanye n'uruhare bw'Abongereza muri iyi ntambara, asubiza ko iyi ntambara ngo atari y'Abongereza ndetse ngo nta mpamvu n'imwe bafite yo kurwana iyi ntambara. Ashimangira yuko ngo Ubwongereza butazajya muri iyi ntambara kuko ngo ntabwo bafite abasirikare bo kujya gupfira muri Iran kuharasirwa, ikindi ngo ntabwo bafite misile zo kujya gupfusha ubusa. Icyo gihe yarabihakanye, ariko uyu munsi iyi mvugo benshi bayigaruye, baravuga bati birashoboka yuko yaba ari ukwigiza nkana, kuko umwami uruta bose mu gihugu cy'Ubwongereza, mu bwami bw'Abongereza, kuba yashimangiye ko hari umubano wihariye hagati y'Ubwongereza ndetse n'Abanyamerika, bishimangirwa neza yuko twabona ikintu kidasanzwe ndetse tuba twabona indi sura itarabayeho mbere hagati y'ibihugu byombi muri rusange. Ariko kandi mu by'ukuri dushobora kujya kubona tukabona abasirikare b'Abanyamerika bari gufatanya n'Abanya-Iran muri iyi ntambara. Ikindi akaba ubufatanye butari busanzwe, tukabona nk'indege z'intambara, tukabona wenda nk'amato y'Abongereza ari kuza gutanga umusanzu. Ikindi kuba Abanyamerika baragaragaye bari gufunga ibyambu bya Iran bijya muri Hormuz n'ibisohokamo inyanja, ndetse n'umuhora komeza ko wafunga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ndetse Amerika yakomeza gusaba yuko ikeneye uburyo bundi buhari. Bavuga yuko mu by'ukuri yaba umwanya mwiza wo kuba wavuga ko byavugwa neza muri aka kanya. Reuters ndetse na Washington na Guardian byavuze yuko uruzinduko rw'Ubwongereza rugamije kwagura umubano wihariye hagati y'Ubwongereza ndetse na Iran. Ikindi kandi yari yahagaritse ko Iran yakoresha intwaro za nucleaire, ndetse avuga yuko bitumvikana uburyo ki Iran yakoresha ingufu za nucleaire, bagomba kuba bagura uburyo ki bafatanya ibihugu byombi, Iran ntizongere gukoresha nucleaire. Hari kandi bivuga yuko hari ikizwa soft power cyangwa se bwa buyobozi cyangwa se bwa bushobozi bukomere ko butagaragarira amaso. Iyi rero bise soft power muri bino binyamakuru ngo ni uburyo ki Amerika igiye gukorana bya hafi n'Abongereza kugira ngo bakomeze guhanahana amakuru y'ubutasi, abasirikare, intwaro n'ibindi bitandukanye, nk'uko byagaragaye mu isi itambutse ubwo Amerika yakoreshaga ubwirinzi bw'ikirere mu kuraswaho n'Abongereza, mu kuraswa n'Abanya-Iran. Rero byitezwe yuko nanone twajya kubona tukabona byongeye kuba hagati y'ibihugu byombi,
kuko mu by'ukuri hagamije kugabanya umubare w'abantu bari gupfa ku rugamba abanyamerika kuko hapfuye benshi mu minsi itambutse. Ariko kandi ntitwibagirwa ko hari ubutasi hagati y'abanyamerika ndetse n'abongereza bakomeje kugira mu minsi itambutse, kuko ibihugu byombi bisanzwe bifitanye amasezerano ndetse n'ubufatanye butandukanye kugira ngo intambara itagira uwo igiraho ingaruka cyane ndetse ntagire umuntu wisanga yabangamiye cyane muri iyi ntambara. Muri rusange rero hari byinshi byavuzwe ariko bitanditswe mu buryo buri ofisiyeri, ariko ibyavuzwe mu raporo nagiye mbona zitandukanye nuko hari umubano w'ibihugu byombi ushobora gutuma Iran itsindwa cyangwa se ikaba yakwegera mu buryo bugiye butandukanye. Gusa ntago izi mpande zombi zirahamya neza kuko zigiye kurwana kugira ngo zirwanye Iran zishyize hamwe. Gusa batangaje yuko ari umubano wo kwaguka cyangwa se gutsura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi, gusa ntibashimangiye icyo umubano uhishe cyangwa se icyo uzageza ku bihugu byombi. Hanyuma reka mbashire mwebwe mwese mwanya natwe muri aya makuru yagezweho. Mwakoze cyane kuba natwe, nkubwire ngo ufite igitekerezo, nyunganizi cyangwa se ikibazo watwandikira muri comment. Hanyuma ngiye nitwa Ajab Umar. Mwakoze cyane kuba natwe, kandi bashobora komeza. Imana ibarinde.